Aynen beni günde savaş vursa verin. Ata murunguday ben ergalet oynamanın arzağındayım. Ben canlı olanın arzağındayım ata. Bugün de benim çocuk çetin savaşta ata. Dangat bayır toyunu tutayım ata. Otça kısadı. Alo, kandayсың kızım? Денсаулықтарың жақшымы? Жакшы мама, өзүңөр кандай турасыңар? Муратчык кандай? Жакшы жүрөбү? Мурат? Муратпы? Жақшы буюрса, жақшы. Муратчыктын өзү менен сүйлөштүрүп коесуңарбы? Ал деген дааратканага кетти. Дааратканага кетти. Мама деги жакшы эле жүрөбү балам? Жумушта жүрүп жүрөгүм бир болук дей түштү, бир жамандыкты элестетип кеттим. Ай, кой, антпек окуй. Денсаулығыңды кара да. Жакшы эле болсо мейли анда. Ананыраак сүйлөшөйүн, жумуштан кийин сүйлөшөйүн анда мама. Макул, алдыңа кетейин. Анан келсе чалдырып коем, макул. Макул анда мама. Анан жумуштан кийин чалайын, ошондо сүйлөшөлү. Мейлиң.